U ranim jutarnjim časovima organizatori Badnjaka na Urijama kao i kum Badnjaka zajedno su usjekli badnjak i poželjeli da ova godina bude bolja nego ranija i da nam donese više zdravlja i sreće. Dobro jutro, badnjače, mili rođače. Mi porani smo tebi dođošmo da te po našem običaju posjećemo, pronesemo kroz našu parohiju, da nam doneseš svima radost i da te na kraju spalimo. Evo nas i ove godine u ovom svečanom trenutku na izvršenju našeg tradicionalnog zadatka u skladu sa našim pravilima i običajima. Danas je Badnji dan i mi smo u funkciji badnjaka i badnjačara. Jutro smo poranili, u skladu sa našim običajima smo usjekli badnjak, obratili mu se i evo sad smo u fazi kićenja. Ovo je jedan svečani trenutak u kome učestvuje jako dosta vjernika, jako dosta aktivista i nakon kićenja naš badnjak će da obiđe našu parohiju, da razveseli naše najmlađe, da razveseli naše vjernike i naravno da provedemo dan u skladu sa našim običajima. Nakon sječe, badnjak je otišao na kićenje. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić je i ove godine prisustvovao kićenju badnjaka ispred crkve Svetog proroka Ilije u naselju Urije, gdje je svojim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti poželio da najradosniji hrišćanski praznik provedu u sreći i u krugu porodice. Ja svake godine obiđem niz prijedorskih badnjaka, naročito dve crkve gdje sam ja kuma, jedna od njih je i ova crkva na Urijama. Poruka je univerzalna, mir Božji, Hristos se rodi. Želim mir u svakoj porodici u našem gradu, mir u duši svakog čovjeka, mir sa komšijama, mir u cijelom gradu i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Želim da mir bude okosnica ove godine na kojoj ćemo graditi sve ono što treba i od političkih odnosa i ekonomije. Kao i svake godine u mjesnoj zajednici Urije povodom badnjaka, Kult Kozara je pripremio kratki kulturni program. Urjaški badnjak je ove godine obišao sve punktove koji su predviđeni za doček badnjaka, gdje se tradicionalno badnjak daruje. Nakon toga badnjak je stigao pred crkvu na Urijama, gdje se pristupilo svečanom paljenju badnjaka. Odmah nakon toga organizovano je i pijukanje za najmlađe Urijaše. Badnjačke svetkovine odvijale su se u svim parohijama prijedorskog namjesništva Srpske pravoslavne crkve. Tako je bilo i u mjestima Marička, Lamovita i Olovača. Poručio bih svima Srbima da ovaj dan ne zaboravimo i da dogodine u što većem broju i što više da nas bude da taj dan ozvaničimo i da ne zaboravimo svoj srpski narod. Spasi Bože narod svoj, blagoslovi nasljedstvo njihovom, svagda sada u vijek i u vjekove vjekova.